وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه. Syederalun, Ashabul Kahfi Islamic Center atau AKIC mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan di Rumah Wakaf AKIC Sydney, Australia pada Minggu 23 Oktober 2022. Acara tersebut dimeriahkan dengan kehadiran murid-murid yang berusia dari 4 hingga 18 tahun. Prosesi pawai mulai dari Rumah Wakaf AKIC, anak-anak yang berasal dari berbagai bangsa berbaris sambil memegang banner Ashabul Kahfi dan berjalan ke tempat umum. Populasi muslim di seluruh negara Australia tidak mencapai 3%. Akan tetapi syiar agama Islam, salawat atas Nabi, serta kebebasan dan hak pribadi dalam merayakan Maulid Nabi menjadi sebuah kemuliaan bagi umat Islam di Australia. Di akhir acara, makanan dihidangkan begitu istimewa dan kue-kue klasik dari timur dan barat. Daging dan sosis barbeque tentunya tidak ketinggalan karena merupakan makanan khas Australia. Acara dilaksanakan selain untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga sebagai pengingat suasana Maulid di Aceh, apalagi berada di negara dengan minoritas Muslim. We got some knowledge from very beautiful brothers and we made dua. This all being written down, all being on our scales, inshallah, so that we can enter Jannah. We can show Allah, Ya Allah, look at all of our good things that I've done throughout my life. Tamam? Baik, inshallah. So we're going to do some more salawat, I'm guessing, while we wait for the next part of that. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin The children and parents, alhamdulillah, our gathering today just to celebrate our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah didn't accept our good deed, except to follow what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Therefore Rasulullah said, "Sallu kama ra'aytum usalli." Even salat, we have to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This tradition, our purpose is how to teach our children to remember to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This for children, especially the program today for children. That was a special for children. Aisyah to prepare. Masya Allah. When the parents prepare for barbecue and sausage, you eat lolly first. It is okay. If it's not okay, you don't need to take that one. Aisyah, when you stand there, you give okay. Ibu-ibu, the parents, if you stay out there, just give them okay here.